vedare tadzoka zvekare with another leaked audio yastepmother Vaya. So in this audio kune avo vanenge vasingakwanise kunzwa chirudzi chiri kushandiswa in this audio, ing'anga ichange ichipa a response kuna stepmother vanga vachida kuuraya her own stepson. So ng'anga iyi iri kuti paya wani ndakambokuurayira umwe munhu but iwewe hauna kuzokwanisa kutanga wandipa mombe dzangu, saka mombe idzodzo dzinofanira kuti dziuye nekuti ndakashanda. And also on the issue yemwana uyu wari kuda kuti ange achifa haisi problem because zvinoratidza kuti pane magrudges atoripo kudhara, zvakangoma hazvo veduwe. Let me play that audio for you muzvinzwire. Akusoze kwenza ngoba phela wena yekucina size sibulala umadliwayo lapha awuyibhadalanga wayiqeda inkomo zamanye izibonanga. So ngithi qala ukhiphe izinkomo, lo kahluphe into encane kumele usile nje, kodwa inkomo zami ngifuna ukuzothi sesikhona ekhaya esibayeni zithinte ziye esibayeni. Wena usubhala ilist yakho yalo mnyaka ofuna bedlule ngoba kule vikoronda sengigcwele phose sengiyagcwala kumnyaka lo. So wasufaka i-order yakho yabantu abafunayo, wona uyi-customer kimi enkulu kakhulu, isibayi sami sigcwele kungenxa yakho nje. So iconsider faka ilist yabantu ofuna ngibadlulise emhlabeni kuphele ka-1. Ngisembe ngikwazi ngizabaqoqa njani which month and which month and which month ngidile lapho. Lo mfana kaGumede lo chiyana la ngami ngibhekile ngimqophile uyise wawathanda le girlfriend yami. So le asoze ngikubhatalise mina menza mcupha ngizamthatha nje ngingeka, but thinta phela inkomo ziye ekhaya ezikabadlamini lezana siqalise katsha ukuze ungakhohlwa ukuthumeza futhi ilist le kade ngitsho lo yalunya. Kuye ngokwethu ungaziwa ngabanye abantu uzwakele kahle.